ngira ngo abantu mwese cyangwa se buri muntu wese ukurikirana ibijyanye n'imbuga nkoranyambaga ntabwo yaba yarayobewe ko leta z'umwe za Amerika zari kugirana ibiganiro bihambaye cyane n'igihugu cya Iran kiyobowe na leta ya Kisilamu iyobowe n'uwitwa Ayatollah Ali Khamenei nk'umugaba mukuru w'ikirenga cyangwa se umuyobozi mukuru muri Iran. So ngira ngo ibi biganiro byaje mu masaha make ashize byaje kugaragaza yuko ari ibiganiro bitatanze umusaruro, aho iki gihugu cya leta z'umwe za Amerika gifatanyije na Israel bamaze kugaba ibitero kuri Iran, ndetse Iran nayo ihita igaba ibitero ku bihugu bitandukanye byo muri kano gace ka Middle East cyangwa se uburasirazuba bwo hagati. Byagenze bite rero kugira ngo Donald Trump wari waratanze iminsi 10 yonyine yo kugira ngo Iran ibe yemeye amasezerano, ni nko kuvuga ngo emera cyangwa se tukwice, ahita afata umwanzuro. Abantu banavugaga yuko ibyo yavugaga ari gukanga, afata umwanzuro wo kurasa kuko muri Iran. Ngira ngo kuri no tariki ya 28 nibwo twagiye tubona ibitangazamakuru hirya no hino bitangiye kwandika yuko iki gihugu cya Iran cyamaze kuraswaho, ndetse nacyo cyamaze gukora icyo bita retaliation cyangwa se kwihorera, aho barashe ibirindiro bikuru by'ingabo za leta z'umwe za Amerika biherereye muri kariya gace, ndetse bakarasa no mu murwa mukuru muri Dubai. Barashe Dubai, barasaho bita Kuwait, barasaho bita Bahrain, ndetse n'ahitwa Abu Dhabi. Hanyuma nyuma yo kurasa hano hantu hose bahise barasa naho ibitero byaje biturutse ari nabo banzi ba mbere babo, ngira ngo murabazi, Israel. Bino bisasu muri kubona kuri screen ni ibisasu biri kujya cyangwa se ni ibisasu biri guhangana na Iron Dome ndetse n'izindi systeme z'ubwirinzi z'igihugu cya Israel, aho ubu ngubu tuvugana ibisasu byamaze kugera muri Israel, ndetse biri no kwarasa nk'uko muri kubibona kuri screen, nyuma y'icyabaye cyakitwa nk'ari ubushotoranyi buhambaye cyane leta z'umwe zakoze zifashijwemo na Israel. So ino ntambara rero abantu benshi bafite ubwoba ko ishobora kuza kuzamuka bitewe n'icyo nakita amateka cyangwa se icyo kino gihugu cya Iran kivuze, ndetse n'imbaraga leta z'umwe za Amerika zashyize mu kugaba ibitero hano hantu. Bisa naho leta z'umwe za Amerika ziteguye neza, ndetse ari nko kuvuga ngo ni igitutu nyine, kwa kuntu uvuga ngo